ia na tuampai ko na weringi pungala taala dalle aga pasuro na pungala taala ko na weringi dalle anfiku mimma razaqnakum yeje kon kadalle na weringi pungala taala abiringi sesa denak kada parakai sesa de makadai abiringi sesa kon kadalle na weringi pungala taala ada hikmah na surga pungala taala mak biringi agaga dalle agaga ya biringi lebih magatti indi subarakana na agaga mabundi poliasi langi elak tutana angka agaga mabundi poliasi langi dari panalak tutana angka ni baraka itu lisu agaga biringi coba talun rupa boleh angka lisu mancangi patolak balak angkan lisu mancangi adisi di sini angkan to ia neto yang berani ia lisu nak ini apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna kungala ta'ala ke hadir irmalak dari suku keng tako idi mana nabi te pungala ta'ala mancaji umatna Nabi Muhammad denang kana yilau tapi pungala ta'ala piteki Nabi Adam watun nai pancaji ko suruga nai tai asanna Muhammad sidapi asanna pungala ta'ala ni gayaro maka di pungala ta'ala iya naro nabi pacapur di nagaga nabi mondringer maka di nabi adab pancaji ka umat ngayer deni tarima ku pungala ta'ala angkani passa dia Nabi Ibrahim purang milau pancaji ka umatna Nabi Muhammad dini tarima onro alat birannaro umatna Nabi Muhammad sehingga Nabi milau pancaji umat pada ini agak kelebihan na umatna Nabi Muhammad. Pertama dibandingkan si Nabi Adam, ia Nabi Adam si semi pogau dosa pokok suruga isuru makde si semi pogau dosa Nabi Adam pokok suruga isuru masuk poli suruga. Maka dia pungala ta'ala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam onrono si bawa benengku suruga wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Angkat tu andro pasadian ko suruga mega manundra andri gan kacau si di bawa waktiakko wala taqraba hadhihi sajarah aja mat dapet koto aja si baku benemu aja lalu mat dapet koto aja. We Nabi Adam penasaran igan namo halala cik dibayar tiang maka sila deka apa ngeriak tiang yo
maka itu paling tahu lino yo ko lino megangi halala na harame tapi yang kamu apa tahu na puji lada anu harangnya kata beningan kata roh yo ko racun dilarang minum racun amu yo minum itu undo na puji na harangnya Nabi Adam penasaran maka sila dekat pengusi dia na coba ia to nangre lemak na kadda ia na tunai mana idorane yang kau untuk pak na kadda Nabi Adam bena coba lemak sisa di dua di terutama maka dari pengala kalau Adam egan na andru pasadian ko halala cik di bawah tiap kumamu ya rumah dapil untuk muandre toi apa hukumannya pertama langsung ipatallau pakaiannya nala di cik dua miku suruga ipatallau ga pakaiannya yang kedua sisa pogok dosa isuro sale kampuna salai suruga Adam tania suruga unran na tawa na rekoyak tiangi na puji to pogang isuru mak de ko suruga oko di suruga ya tiangi na pogang ti suru mak de maga perokok kumu pi boni ya tiangi ni puji to pogang nyapo ki loko oko ro lagi lalu yang ketiga sisa pogok dosa ipasara benina waktu na ya den parang kolino si ditepok kota na Mekah si ditepok ko India tapasi sapa okko ni Jabal Rahmah serentu yang keempat sisa pogok dosa ia kui bicara dosa na malah dikurangi makin apalagi Bismillahirrahmanirrahim ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah datu capakna si dihurupu 10 pahala masampanya kini baca si dihurupu 100 apalan si sepogok dosa ipatallau pakaianna isuro mak deko kampungna ipasara benena maki apalaki ku bicara ye Nabi Adam ini umatna Nabi Muhammad atau nasari pamasi nanya salamakan utanaiki gere mari kita koreksi diri angka gak biasa tapi dani gare aleta termasuk iya angka gak biasa koi ilalan nas yasoy desi senang kata pogok dosa si dimo ni gak biasa siaso desi senang kata pogok dosa tapi ndre gare limata digaga amu ya itu berani paku kali kesiaga ki pogok dosa ilalan nasi susuannya ini sering berarti ini kalau ada tuh asoso ki pogok dosa tapi najami nabi tak ada kullu ummati yadkhulunal jannah sininna yang manenna umatku matu ipatama mana surga angka nilai pak jolo bisa yoro megalak da dosa naro bisa yoro tapi tamamu surga kata langsung angka dosa na kapiyak dampan ini langsung ya tama surga yang jelas Nabi tak jami sinina umatku tamamana surga illa man aba yemidina tama bakke tangai jajan katutup balik mati tau bakke tangga tama surga okuni yolona tama gak aja naga jadi Nabi Adam sisa pogok dosa isuruh mak dek oleh surga
umatnya Nabi Muhammad as-sosok pugau dosa tapi kelak akan dimasukkan surga. As-sosok pugau dosa denai patah lega pakaiannya. Iya nabi-nabi mahirku pugau dosa langsung kes pacalanan. Iya ini amo pugau ki dosa denai patah lega pakaiannya. Yang kedua, as-sosok pugau dosa denai suruh ki mak dek poli kampota. Yang ketiga, as-sosok pugau dosa denai pasara ki benita. Angkalarut tau si baaru denena pugau dosa. Kita rumpi di maku ke kapal. Yang ketiga, as-sosok pugau dosa tapi kon kata bisa ni pugau dosa na bicara ko tau lagi maco itu pemadosa. Hebat na umat Nabi Muhammad na lindungi na sukbi pun Allah Ta'ala dosana umat na Nabi Muhammad to na salipang masih na ni asalamakam. Dia yang karena dosana umat Nabi Muhammad ang kaya dampang sehingga dia naricalang ini langsung masuk surga. Ini bak kita ngaimatu dena tama. Qila ya Rasulullah itana ini suruh nalga kega na rubang sana atau bak kita tama surga. Maka dia nabita man ato'ani dakhala jannah wa man asoni faqad aba. Nigi tau turusika itu pertama surga. Ia mak bokoringa itu pakai tangan jadi dua versi. Ini kita masuk surga actually nabita aja tak bokorin nabita. Ia na tu akatan atau mengadakan peringatan maulid meloki mengkaline maga jero nabita berawat dia curi dena simula salangi mamaulu ede. Ia na tu nang kata tau tia sisa mamaulu apa nak kada dena simula salangi nabita de nang kana maulu dene menang kana mauluk nabi tako alena na maulukan tapi nabi tay suruh mamaulukan nabi marioloi supaya nali sifat nabi marioloi. Wal kurfil kitabi Ibrahim Muhammad peringati kitana Nabi Ibrahim angkat tu sifat makanja ukasi walengi alai. Wal kurfil kitabi Daud peringati Nabi Daud kata sifat nama kasih itu alatui. Wal kurfil kitabi Maryam Siti Maryam tanya Nabi indokna Nabi Isa tanya Nabi tapi angka sifat makasih alatui peringati loh. Nabi tay suruh peringati Nabi Maryam barak nali sifatna ini peringati Nabi tak apa tahu dia kata berat ya waktu sifatnya berarti peringatan maulid berarti sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Cuma Nabi tidak pernah memperingati maulidnya sendiri dia karena maulukannya dia ini maulukannya Nabi tak jadi ini ajatona yang maulukannya dia tak Nabi tak nak maulukan nah si cocok tu sini no masalah lebih kader. Pertama-tama na mengadakan peringatan maulid tauye taluratu manitau matina nabita amiro tanya tu punggau mengadakan tanya termasuk kelompok pedagang komunitas pada ini yang apa nak sedikapan sejarah ini. Maulid peringatan maulid yang pertama itu diadakan oleh komunitas pedagang. Asalnya Tawiro Malik Musaffar Abu Sa'id. Yarori Sauro. Dia ngaji gagal milo kedo Nabi.
kedua pimbana meni tahu mak balu ina ko ilitere na kurangi timbangannya si kalasian ni tahu. Nah, dan kan Malik Musaffar merupakan ketua panitia na watiro maka dikega pada kui pasipulung ni tahu ni pandre nah payak pidato kan ya bicara sejarah Nabi ta sejarah Nabi Muhammad barawat di sumai pasipana nah surah na guru na gere ko bembe pamige bembe ngere melo ki pasipulu tahu ni pandre oh ega patau sipulu ipandre nak payak bicara sejarahnya Nabi Muhammad tu nasari pamasi na niya salamakan bayanna pada tanah ini agar rumite mengkalinga sejarah wanir tu nama maulud tahu ya bega agar bisa makara agar apa ya mana min apa lah makal kesuku agak matam bawa ni dembe wangru ni manru tu amak kue ya udah apa lah roh magi nak roh menurut penyelidikan maka ada iya sange pak disangat tu pale iya ko yang kali ngami tahu macalah deh anam ni jawab di monro iya deh nak palembang ni nak palatukan ni nak kamalakan ni lanyak itu setelah 6 jam iya mak benih siwat ni lanyak mana tapi nari ko ya kamalakan ya apalah iya pak nasabak nak kamalakan mandre nah apalah kesikua kak matam lagi seko teloa lagi nah jadi amalan ini buat dimulai iya ko ya bicara ni paling tinggi anak jam buat dimunuh jika karena purana peringatan maulid yang pertama waktu itu dia nagaga mundinda sih kalau ratu menitau purana sedap mengadakan peringatan maulid yang kedua tapi dengan versi lain punggawa yang mengadakan ini Yasan Sultan Alauddin Al-Ayyubi Oku Mesir lagi persina apa angkana pengalaman nona rumah kada koyak pidato ke bawah ni tahu anna mi Jawa di Monro purana orangnya ni jangkana Sultan Alauddin Ayyubi Oku Mesir mengadakan agaknya semacam sayembara pakwe aki buah mana ko tulisan pada Maroki ko gere pada Makarak ko sejarah nabita aja ni misal ko nabita oki oh nabita biasa makwe nasab tomatot tadi oh kini makwa sifat nabita oh kini ya kau dengar kesan lagi makutan magro nabita oh makwe nabita oh kisi ini pada Maroki mana tahu mak juta karya tulis muncul tapi si dini loyalah ia niro kalipue karya tulis nama pemula de pada jadi nabita laktu matina sifat-sifatnya tancak-tancak ni lengkap sidi ia loyalah nomor sidi kebetulan ini Ja'far Asanna Pole Kampuk Barasanji ia naruh nomor sidi karya tulisnya nah itulah diabadikan sampai sekarang menjadi kitab Barasanji kitab Barasanji nah maka mulai anak ratu natang batu na nabita angkan muncul Barasanji ia naruh apa aku mau ke ratu maka koi menrek bola baru tahu baca Barasanji apa angkana taruki ya aku naruh bicara bami naruh yang kali bami lemnya ya aku yang kena taruh jadi angkan dipakai baca Barasanji mamolu teh baca Barasanji pure boti teh baca Barasanji ni mana itu baca Barasanji tu dibaca Barasanji tapi baca bawang ni belum dalam pengamalan ibaca sunnahnya Nabi kalau Barasanji mabalala mahkamalakan ni baca bawang ni arwaratuna tau purana ya roh di sejarahna maulid arwaratuna tau purana ya roh jadi anna ratuna naro Barasanji muncul
800 tahun kemudian bisa kan dulu 800 tambah 600 1400. Jadi sisa bumanya padatu sekian, sisa punya padatu tahu makanya Nabi ta merupakan peringatan Maulid versi yang ketiga yang dilaksanakan oleh Maulana Ilyas Oko India. Lesi batena peringatan Maulid magasi napasi pulus si tawe na bawe lokko masigi na ramme tatalung ngaso asile na kupure ramme ko masigi talung ngaso masyaallah tacirici di tuni janggo na mak berjama ni kumas sampang jami berarti sudah menghidupkan sunnah mari nak langsung praktek talung ngaso ko masigi ramme langsung praktek mak berjama ke 10 limas berjama ngerewai risa berjama lebih rajin pi nasisai angka cecel angka mujai tapi amuiru mujai mulai juga menghidupkan sunnah mak pakai mamula ni mega mak jubah mak gamis itu ada sunnah sini no masalah melebih kadir. Jadi sejarah peringatan Maulid. Yang paling terkenal peringatan Maulid ini adalah berasanji. Apa ia cerita sifat-sifat Nabi tadi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa la zati wa sifatin saniyah. Ia Nabi tahu kami nasuku anjajinganna suku watakale suku sifat-sifat ia komelo ki maco ko si ditahu sapa ia suku insyaallah maciro to ki matu suku tapi ko ternyata suku tak ceri dia tulis suku Nabi tak tahu kami na suku watakale suku sifat watakale na Nabi tak dia gacau gerak tak kulino menggerak tak itu balik Nabi tak dan Nabi Yusuf biasa kita Nabi Yusuf adek tapi kemakan deki Nabi Yusuf terlintas tau gerak tak lah dia sang Nabi Yusuf ia kumak kira-kira lasunai makun rayena lalu Nabi Yusuf yolona capu lasunai kira pak jelok nena kira dia nasabing apa natangi Nabi Yusuf lalu untuk geratannya saya Nabi Yusuf nama gerak tapi Nabi tanah Nabi Yusuf iya na tu ampai degaga foto dan Nabi tak apa kon ka foto Nabi tak nak kibuar sih itu terbalik nagat tunggu ke pengikul lalu pengutuk tanya sila kulak pun betul apa magarta ada magarta Nabi Yusuf Nabi Yusuf lagi campur lima ni nama kuda nak kira engkau Ustaz Pawi ya komelo ki magarta anak tapada Nabi Yusuf ya kui tampui raji-raji ki baca-baca ni surah Yusuf yang kata pak kue na baca lini surah Yusuf ini tampu anaknya sisen na jadi Allah majatapa Ustaz lo baca les surah Yusuf magi na majatapa maka dia Ustaz kakiling ngak gerik foto na bapakna makwe iya macam dulu ko bapakna tania gertak na Nabi Yusuf melo ipapa ini baca surah Yusuf agak ngapalik sifatna ada guna gertak ko masalah sifat Nabi Yusuf tahu gertak
ilece-lece ko makunray arun aga na sa Nabi Yusuf tak dampak malak dekat minta hukum Allah Ta'ala ya sifat loh tanya geratak Nabi Tamelo ya cinro lain atau mamuru bukan tapi sifat-sifatnya maga sifatnya Nabi Ta wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu nayaro Nabi Ta tu nasari pamasinannya asalamakan taumatan resiri nama raja apakatuna alih matan resiri mapakatuna alih laini matan resiri laini mega siri ya ko mega siri na tawe maluta-luta apa ko yang parang ni dia yang pangi ipaka siri dia nama siri apa magi mega mega siri na talu karopi tapi ko matang resiri malah dak manini ya kon kagal ko siri aja nak kada napago dape dia nama Cina Nabi kama pamula arwa tauna kelas 2 SD dengan nama kokoi mandri si bawa sapuisanna melo Nabi tajapui pakan rengi nite limanna sapuisanna melo tajapui nagatani limanna Nabi ta dena jadi na jepu magi na kor matandra sini na najuta manumpang ma pun na boleh sapoku na pun royoli na patuji tau lainnya ia meromok lainnya sifat makukoy ia to na manumpang ia to na melo cocok ipak daka-daka ni melo kuasai ipanumpang ko tanah tawe na parisura lanyi sifat Nabi na punai sifat tujuh melo ni Nabi tak japui tapi ni teta ni japui na patuju tahu na gatang di mana je ko melo ki matu japu tallo nang katoti tani japui gatang di mata maka ada diterap ini pala baik sabtu ya leta amoy pala abag ini japun pala tapi titan kenapa tengok japun lagi dapat mata iya makoto iya kumakumanang niro amat telo jadi Nabi tatu pala dena pamanaran dena pak gurun ni mak dapai tapi Nabi tak nak pak gurun ni sifat tujuan maka dia pun Allah Ta'ala na hadis kursi wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi pun Allah Ta'ala patujui atanna ia kuiro atai na puji patuju sila surah salam dia komero kita patuju-tuju pun Allah Ta'ala agurut patuju sila surah salata sifat tujuh angkai monrok ko 25 ya 5 kolor bali joka layoloi atawe otomatis lomon dia bio layoloi abio otomatis lomon dia atawe maka kanja soena ko normal mu ini ko dina normal layoloi atawe loto abio aja itu aku kalah makurang ini agak kemakurang pocong kun kal yadain wala takun kal ainain asipa pada ki dua limata aja kasipa pada dua mata dua lima pada lain si di kanan si di kiri tapi coba gerekon ke jalan kote nilu japu nai timpu yandri 5 gak japu ke jalan kote kanan capu jalan kote
weh kamu pa konde-konde 5 guys ya kiri di kanan capu konde-konde yang kamu pa talo 5 guys tetap kanan magapi palik kasih nak japu-japu tu ye magapi lepi masuk lo nak iro jalan kotek puri timpu oh tapanala lo nasi kiri tapalok jamai denai suro puri na jama denang nau iko kanang iya mana ko depa iko je lupa iya mana di masuki denang kanang nau angka malaki dui dah iko si lepuk tani nai denang kanang nau si kiri magi na koro kanan simbol punggawa pemimpin mengertilah doa nak guruna iyo kiri iya memet terima duit tapi kembali ke jam tangan iko paki ya menyawang majan kanan angkamu tuh kanan tapi tasih di sini melika cicing ulawan kember mondro kiri dah jaya tayo rakon katosoi matang kiri tapi tan cicing bangga si kiri apa macai punggawai bijaksana punggawai ialanya makokun punggawa ngerombo melak perlu ko nak guruna mancaji anak guru tu lima seli punggawa anak laktu makokun tu lima rocak kemakir apa dia nak kira pada 25 wala takun kal ainain aja tasipak pada dua mata magatosi sipakna dua mata pada monroyolo si cawekan iya bapak lawanan ni na desisa manang kanaruntu iya dua mata si jeli-jeli mangolo makuaki sabatu lo kumana nih gini siki maku mana sih denang kena milo siti malase si wani magagan itu ide malaparu aja tali sifatnya dua mata pakai bawa di makita iya na tu nak ada pungan Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun pokok watak kaneta bega harus tetangga-tangai 25 pada tapi aku denang kana si salah dengan si bombe dua mata mak bali bola denang kana si jaling alai sifatnya dua ni mata aja tali sifatnya dua mata sedeno masalah lebih kadang ya sifatnya di tematan resivi yang kedua tawadu maga tawadu na nabita ya sanya tawadu mapakatuna aleh dena matuna nabita tapi alena mapakatuna aleh ya kuang kata napoji mapakatuna aleh maka ia tu tahu ipendre daraja na kupung Allah Ta'ala nabita nabi pacapuran tapi mapakatuna aleh ya kaidah rajana mencaji pemulun nasinin na nabi alena nabi pacapuran watakalena bicu ponco umuruna tapi dena tak buka surga riwat tu dena panatama jolok nabita mundi pina disesal umakna maco itu dena tak buka surga sinina wawanna nabi Maryolo kode panatama umakna nabi Muhammad tu nasripa masih nandia salamakan umakna nabi Muhammad bicu tauna ponco umuruna bicu watakalena makurang amalakna tapi yolo tama surga dibandingkan dengan wawanna nabi-nabi Maryolo sini no masalah melebihkan karena mapakatuna ale najai ila fi kajena ya matote pate pangi pakaianna ya mato perai dadikna dembekna ya mato tetengi isap bolana nasi bawai pate tesi 77
wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Na yaro nabi tato nasari pamasinanya asalamakan napoji pakkere esi bawa taupat di wa yajlisu ma'ahum napuji tuda si bawa taupat di napuji nabi tasi tudangat taupat di ia komelo ki sogi taupat di tas bawang. Ia ko tahu sogi tasi bawang dia itu le sogi tak cuma padi ia ni nak ko melo ki sogi si bawang kita padi sogi kita amo de gaga ko tempat di tasi bawang kira sa de gaga ya punai tapi tempat dia aja nak de gaga amo de tak punai itu tak isogi ko tupat di tasi bawang jigangkan na nabitan nilo doang puang pancaji ka kolino taupat di pasi tudangan nga taupat di pasi wolong-wolong nga asunmon di si bawah taupat di pak dongan na nabitan nilo mancai taupat di tapi ternyata menurut penelitian dia gagat cau sugiati nabitok konon